ke a le dumedisa babui ba Informa News and Digital TV. Mme ha ka mora nako e telele ho sena ditaba tse bang di haswa ka Sesotho kwano ho Informa. Mme ke kala ho le dumedisa kgatlo la pele nna le bitso la ka ke Lungisi le Bodi sentse ke le amohela he ka di atlatse mofuto ho lela haufi me bang ha ele re shebeletse le hona di ho bonahala ha mathata a aparetseng post office a ntse a tswela pele ho hlwa mekwalaba. Mme he sena se etsahala ka mora hore baahi ba tswang dibakeng tse fapaneng ho potoloha le Matatiele ba makale le hona ho thusa bohloko ke hore ba fihle ho kwetswe mme ho se mo ba ka lellang teng. Sena he se etsahala ka mora ho hlalosa hore yona pose e buang ka yona Matatiele ha ya kgona hore e patale rent. Athe ha se yona fela pose bang e aparetswe ke mathata nana. Pose ya Kokstead le yona ha utlwala hore e kwetswe. Athe Sitavel yona e kwetswe tlasa mabaka a fapaneng. Mme ya Sitavel yona ha utlwala hore ke ka lebaka la botlhokotsebe be bang bo etsahala ka tsela e makaditseng hona mono. Mme le tse ding ha bo mont e lefore e hlile lona lefapha lena ka ba poso ena nang e batla e aparetswe ke mathata haholo. Athe seno he sentse hore ho qetelle ho kentswe tshebetsong taba ya ho fokotsa kapa ho behella ka thoko basebetsi ba balwang ho dikete tse tsheletseng kaofela ka lebaka la ona mathata ano. O tla hopola he hore maobane le tona le tjhelete Inokodongane o ne a setlela setjhaba puo. Mme o la hlalosa hore hona le tjhelete ye bang e behelletswe ka thoko ho tla tlantsha yona poso ena mathateng ana ao e bang e tobane le ona. Baahi he ba khutlile ka bongata ho tloa ka Mantaha sa le poso ena ya Matatiele e kwalwa ba ipotsa dipotso di hana ho fela ba sa fumane dikarabo. Mme ba bona he ba se ba ile ba khona hore ba ye mane ning Sitavel ba nahana hore mohlomong teng ba tla fumana thuso empa le mo ba fihlile ho lile dinotlolo ka tsela e tshwanang. Athe he ho tlalehwa ha eba taba ena ha o soka ho hlaka hantle hore na mathata ana ho tla ba teng ho fihlella ka nako e feng ka ha ke ntho e bang e amme batho ba bangata haholo be bang ba tshepetse ho yona poso jolo ka sebaka seo bang ba fumana tjhelete tsa bona ho sona. Nkgono Mamahlohlo Masilo ke e mong wa baahi ba Matatiele. Mme yena ho tlwa mane hantshodu mme bang he o rena o la fihla mona Matatiele o seng a tlotla a batla tjhelete ya hae empa he o ile a fihla makala a fihla hore ho lile dinotlolo a fetela Sitavel mona me bang le hona teng o fihlile ho ntse ho notletse ho sena basebetsi ho sa sejetswe. O hlalositse mabaka a mangata he a etseng hore a utlwe bohloko bo boholo ha na buisana le the Informa News and Digital TV. O boletse ka nnete a ngorehile haholo ebile a sa tsebe hore na ke mathata ao e bang o tla rarolla sejwang. Empa ka nnete he o shilwa re ha se yena fela ebile ha a qalo fihla mona nang hona le mathata ho bua mathata a fapaneng a bo network jolo jolo ho go jole se mo magaditse haholo ya ka jino taba ya go fihle ho kwetsu ka jino hlolo sena motho ho hang. Ingxelo sisifumeneza sokuba abasebenzi baseposini kule dolophu yaseMatatiele banqotywe zingidi ngomvulo ekuseni emveni ngokungahlawulwa kwerent. Abasebenzi akhange bakwazi ukusebenza kusukela ngomvulo kude kube namhlanje. Akukho lapha eMatatiele kuphela apho kuvalwe khona iposi. eSitavel ivaliwe iposi ngenxa yokukrelemnqa ukanti eKokstead nakhona ivaliwe ngenxa yokungahlawulwa kombane. eNtabankulu nasemaXesibeni zivaliwe iposi ngenxa yokungahlawulwa kwerent. Kukhangeleka ingathi ipost office kuzwelonke ijongene nengxaki enzima kakhulu. Nalapho baphathi kuye kwanyanzeleka into yokuba badenda abanye abasebenzi abangama-6,000 ukanti baphinde bavale amanye amaziko eposi kwezinye iindawo. Apha ecaleni wam ndinogogo uMahlahlo Masilo wakwaNtshodi naye ubeze apha eposini ezokhipha imali for abantwana besikolo. Nalapho ke kwanyanzeleka into yoba makaye eSitavel xa kefika kuvaliwe. Xa kefika eSitavel wafika wadibana nale ngxaki inye efana neyalapha eMatatiele. Isuka kwaNtshodi kwasini ngitshayile bengizokhipha imali nebukana nansi ngifika kuleketha izikhiye ngifana ukubhadalela abantwana besikolo imali andifumana sengivele eSitavel ngithi mhlawumbe eposini yakhona ngizawuthumelela ngimoshe ile nto mahala ngepetrol ke ngoku ngokuzothini njengoba kukhaya andazi mntanami andazi. Ubona ilungile le nto amakuvalwe iposi ningakwazi ukufumana imali zenu? Ayizange isuke ilungile ngoba siqala ukufika ikiva namhlanje sisazilekepha izikhiye nje ngathi ngiyozama eSitavel nakhona kuvaliwe. eSitavel ke bathi ukuvalela ubutsotsa kwavala le nhlala lapha kuthi ayibhatali
Umuntu ayibhatala intoni? ayibhatali Irent. Ngoku ngize ngikhiphe imali yami yonke. Okwesingaphi iposi sifika ivalue singafani imali zethu. Kufanele ndiyobhatala abasebenzi ngibabhatala ngani? awuqala ukufika apha eposini ivaliwe Angiqali ukufika ivaliwe. uye uthi nebihleni xa ufika ivaliwe Sesilinde ekhaya siphinde sibuye sifika kuyabe kuthiwa yi-network ngelo xesha sifike kungconywana kule nyanga ephela ezawuthiwa sibhale phansi nasifuna imali epeyi nepeyi ndiyifumana apha kulo mhlobo kuthiwa sibhale phansi nasifuna sinekhadi fanele ngithatha ikhadi ndithi kodwa ngibhale phansi uyayibona nje loo nto inhlupho siyithini indaba eposi sithini ndiyanixelela bendaba ukuthi sidiniwe indaba eposi mabaxele naba bayazama sikhiphe imali zethu siye kwezinye iindawo. esenza uhlahlo lwabiwo-mali umphathiswa wezimali inogodongwana uthero uza kunikeza iposi imali engange-2.4 billion ukuze kukwazi ukulungiseka ezi ngxaki abajongene nazo. The South African Post Office allocated 2.4 billion. The allocation for the state-owned companies will be accompanied by strict conditions to ensure sustainability, accountability, and transparency. If these conditions are not met, the unfortunate thing is that funds will not flow. Akukho mntu onolwazi lokuba izalungiseka kanjani nini le ngxuba kaxaka kuba abantu basezilalini bayasokola kakhulu kunyanzeleka into yobana mababuyele umva emakhaya bengakwazanga kusombulula zonke iingxaki zabo. Ungalibali ukulayikha, usubscribe, usifollowe, usiphe neenkwenkwezi.